السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب بخير دايما. النهارده بقى ايه؟ قلنا هنعمل معاكم القلقاس من اوله لاخره. طبعا اللي انا كنت مخزناه كله قعدت اشتغل فيه لحد ما ايه خلصت اللي كان موجود عندي، ولسه هنخزن. بس انا ما بحبش اخزن دلوقتي، انا عن نفسي بحب اخزن من 12 في واحد. يعني ده بيبقى احلى شهور عندي في التخزين، بيبقى الخضار حلو جدا، ما بياخدش سوا. هو دلوقتي كويس، بس انا طول عمري بشيل في الشهور دي يعني. بستنى شويه كده الدنيا تشتي وتبقى تمام ونبدا نخزن، وهنخزنه مع بعض طبعا. وانا عن نفسي عشان بحب القلقاس فبخزنه بكميات. طيب بصي بقى، اول حاجه قبل ما اقول القلقاس او هنعمل فيه ايه، هتكلم طبعا عن الفراخ. الفراخ يا جماعه كلنا طبعا كلنا ستات بيوت شاطره، بس انا بقول ان في ناس لسه مبتدئه، في ناس لسه عروسه ما تعرفش، فبنقول لها ايه، خطف كده سريع. الفراخ دي طبعا احنا قلنا المحلول بتاعها بننقعها في ميه بجنزبيل برشه سكر بمعلقه خل بعصره ليمون. ولو في حاجه من دول مش متوفر عندك عادي حطي اللي موجود، لو حطيتي شويه خل بعصره ليمون حلوه قوي، بمعلقه طحينه حلوه قوي برضه. كده بتصفيها وبتغسليها وبتصفيها، وبعد كده بضرب لها بصله بفلفل اسمر وبتبلها من جوه ومن بره، وبسيبها كده شويه بقى ايه تاخد في التتبيله بتاعتها دي وقتها زي ما هي عايزه. طيب هنيجي بقى للقلقاس. القلقاس يا جماعه اول حاجه بتجيبيها، طبعا انا قطعتها بره الكاميرا، بس اول حاجه بتجيبيها بصي، انا بحب التقطيع كله يعني على قد ما تقدري يبقى متناسق مع بعض اهو. في ناس ما بتحطوش في ميه تنقعه، على فكره انا كل شويه يعني ده انا عامل بالليل، بس كل شويه بتديله غسله حلوه كده على الحنفيه بميه بتغلي، وتسيبيه يهدى لحد بصي ما الماده اللزجه دي هي لسه فيها، هي لسه عايز دورين كمان ولا حاجه، لحد الماده اللزجه دي لما تنزل منه. وفي ناس بيقول لك ان الفايده في الماده اللزجه، فعلا، بس انا اتعودت اعمله كده ومش عارفه اغير عن كده، فانا ماشيه بالطريقه دي. كده بقى انا قطعته اهو، والتقطيعه كلها مقربه من بعضها حلوه كده حتى يبقى شكل الطبق حلو ده كده. طيب بعد كده بتجيبي ايه؟ دي طبعا الكزبره الخضراء لسه هنقطعها وننقعها في خل وبعدين نقطعها، وطبعا الثوم اساسي معانا في الاكله دي. والسلق بقى بتاعنا، بس السلق بتجيبيه بتقطفيه خالص كده كله، وهنغسله غسله حلوه وهنحطه يتسلق على النار. بس قبل ما نحطه يتسلق على النار هنحط ايه الحاجه اللي هتاخد وقت معانا، الفراخ هنحطها على النار ونرجع ايه نغسل بقى الخضره الجميله دي ونظبط اكلتنا. بصوا يا جماعه، جبنا الحله بتاعتنا اهي، بتحطي ايه نص معلقه سمنه، حاجه صغيره خالص، ما بحطش كتير لان السمن اصلا الفراخ بتنزل دهون. بصي وهنزل بيها كده اديها سمنه تخلصي من حاجه حاجه، بحيث الدنيا تبقى هاديه معاكي. هنزل كده بالاول كده الفراخ بتاعتنا هي اخدت الصدمه. طب هننزل بعد كده بايه؟ هنزل بالبهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عباره عن ايه؟ فصين حبهان ورق لورا طماطميه، طبعا الطماطميه ببقى فاتحاها بالسكينه من الكيلو. كده بقى هنبدا ننزل ايه بالميه بتاعتنا. بصي كده اهي هننزل بقى بالميه بتاعتنا كده بقى تمام قوي. نقفل بقى على الفراخ ونسيبها تستوي. تعالي بقى نغسل السلق بتاعنا ونظبط الكلام. بصوا يا جماعه، احنا السلق اهو غسلناه كويس قوي، بصي ميته رايقه ازاي. طبعا غسلته كذا مره وبصفيه في المصفى وبرجع احطه في الحله. بصي نجيب الميه لازم تغسليه غسله حلوه قوي. كده بقى بتغسلي السلق ده وبتسيبيه ايه يتسلق على النار اهو. هتسيبيه كده يتسلق ونروح نكمل شغلنا. طيب جماعه بعد كده بصوا بقى ايه، غسلنا الكزبره. الكزبره دي طبعا معروفه بنغسلها كويس قوي وبنحطها في ميه بخل وبنصفيها وبنغسلها كويس. طبعا احنا عارفين لازم نهتم بايه، بالخضره. طب هنعمل ايه؟ هنجيب كده بقى الخضره بتاعتنا، طبعا انا غسلتها ونضفتها حلوه قوي. بصي هجيب كده الكبه بتاعتنا اهي وانزل بيها اي تقطيع، هي كده كده هتتضرب في الكبه، اي تقطيع معاكي اهي كده اهي اهي. كانوا زمان بقى احنا ما نضربش في الكبه، كنا زمان ندق في الهون، دلوقتي الكبه بقى سهلت لنا الدنيا. طيب مع الكزبره بقى هتحطي ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان انا بجفف الثوم عندي يا جماعه بالسنه، فكده كده بسحب منها اهو. تاخدي كده معلقه ثوم حلوه وهنضربها ايه في الكبه. تعالي بقى كده نضرب الخليط بتاعنا ده في الكبه بتاعتنا. وبكده حبايبي احنا ضربنا اهي الكزبره بالثومه في الكبه وحطيناها مع معلقه سمنه كبيره كده ونحمرها. وهي بتتحمر تعالي بقى نصفي السلق مطرح ما سلقناه ونضربه في الكبه عشان نحمره بردك بعد الكزبره. كده بقى واحنا بنحمر الكزبره على النار
كانت السلق بتاعنا اتسلق اهو. بصي وصفيته هضربه في الكفه، في الكبه كده نحطه ونضربه بقى نديله ايه تنعيمه حلوه عشان هنحمره بردك بالسمنه زي الكزبره. بصي تنعيمه كده على طول، ما بياخدش وقت معاكي كده. بقى هنبدا نحمره. بصوا بقى رجعنا اهو للكزبره دخلت في السوا. بصي لازم لونها كده يغير، انتي الخضار ده ما تسيبهاش اكتر، يعني ما تسيبهاش تحروق عشان ما تبردك. دي زي الكزبره الناشفه لو اتحرقت منك بتمرر وبتسود لك القلقاس بتاعك. بصي اهي، بصي اتحمرت، بصي عامله ازاي، بصي لونها. وعايزه اقول لك بقى الريحه هنا ايه قلب الدنيا. طبعا من اكلات الشتاء الجميله اللي احنا كنا نعملها بقى اساسا يوم الجمعه، بس النهارده مش الجمعه يا جماعه. بصوا اهي كده بقى، هي اتحمرت، مش عايزه اكتر من كده. هنزلها وابدا انزل بالسلق بتاعي. بصوا يا جماعه احنا كده نزلنا بالسلق اهو. بصي ناعم ازاي. بصي طبعا بتحطي معلقه سمنه حلوه. طبعا الاكله دي يا جماعه ملهاش علاقه ببتوع الدايت خالص، يعني دي كده ايه الاكله الدسمه زي ما بيقولوا، بتبقى تقيله شويه فعلا لانها بتاخد دهون ياما. وعلى فكره انا ممكن بعد ما احمر لو لقيت دهون بصفيه شويه، بس هو القلقاس معروف اصلا ان هو بيبقى سمنته كتير شويه. كده بقى نسيبها تحمر، وطول ما هي على النار نقفل بقى كده ونروح ايه نغسل حله، نغسل طاسه، نفضي الحوض شويه كده. تعالوا يلا يا حبايبي بقى، احنا كده حملنا الكزبره والسلق. هنيجي نعمل بقى الفراخ النهارده انا سلقتها اهي وهعملها بالتتبيله دي. على فكره التتبيله دي بتاعتنا اللي هي القديمه ما فيهاش اي جديد خالص. وهي عباره عن ايه؟ ليه بعملها كتير؟ لان دي اللي انا ولادي بيعملوا لها اكتر. طبعا هي عباره الاول قلنا قبل ما نحط البهارات بتاعتنا بصل، طماطم، فلفل، وحسب الكميه انا بزود لان انا بحب الصوص بتاع الفراخ ده. هنزل كده بالملح اهو، ومع الملح بعديها هحط ايه معلقه فلفل اسمر وخفيفه لان الفلفل انا حاطه نص قرن حامي كده. وبعد كده هنزل بايه برشه كمون. على فكره الكمون هنا بيديها طعم بخرافه حكايه. بصي وهجيب كده رشه كزبره خفيفه اهي، ادي رشه الكزبره. وهجيب بقى الخليط ده كله يا جماعه ايه واخلطه كده ببعض كله كده بحيث البهارات كلها توصل ايه الخضار كله بتاعنا ده. بصي عايزه ايه، بصي كده احنا حطينا البهارات بتاعتنا كلها اهي. طبعا التقطيع يا جماعه انا ضاربه كله النهارده في الكبه. انت عايزه تقطعي على ايدك قطعي، عايزه تعملي بالطريقه اللي تعجبك اعمليها، بس انا بعمل الطريقه اللي احنا بناكلها كده. بصي بقى كده بقى، انت عارفين زي المره اللي فاتت اخد كده الفراخ بتبلها من فوق كده ومن تحت انا فرشالها تحت منها ايه التتبيله بتاعتها اهو كده. واكمل كده ادي كده الفراخ واخدها كده. بصي اهي، عايزه اقول لك التتبيله دي بتدي طعم للفراخ حكايه، وبالذات بقى لو سبتيها شويه اهي كده. وبكده حبايبي هي شكل الصينيه بتاعتنا. طبعا دي الكبد والقوانص حطيتها تدخل معاهم الفرن. بصوا بقى كده الصينيه بصي بتبقى عامله ازاي. طبعا انا مزوده البصل او الطماطم او الفلفل عشان دي انا بحب الصوص بتاعها، بحب اخده اكله، فدي حسب ما انت عايزه. كده بقى هنبدا ندخلها الفرن ونسوي الفراخ بتاعتنا. هي مش هتاخد وقت لان هي اصلا مستويه. طبعا يا جماعه لما شلت الفراخ صفيت الشوربه، والشوربه انا اصلا متبله الفراخ بالبصل. انت عايزه بعد ما تسقطي القلقاس تبشري بصلايه براحتك، بس انا مش هبشر لان انا كنت حاطه متبله بصل كتير. بصي هنا بقى بالنسبه للقلقاس، بصي لازم بصي يبقى ناشف ازاي، ما فيهوش اي ماده لازجه خالص اهو. بصي هنزل بقى بيه كده على الشوربه، وده اول مره اعمل القلقاس الجديد النهارده، فعايزه اشوفه بقى هو السوا بتاعه ايه. هنشوفه بقى بياخد سوا ولا ايه، بس تقريبا يعني خلاص. بص اهو هسيبه كده ياخد غلوه وابص عليه على طول. بصوا يا جماعه اهو القلقاس، بصوا اهو استوى. بصوا عامله ازاي اهي، سخنه طبعا كده. طب بعد ما غلت بقى كده والقلقاس استوى نعمل ايه؟ بصي بقى كده هجيب الكزبره الخضراء بتاعتنا اللي احنا حمرناها اهي، هنزلها. وبعد كده هجيب السلق بتاعنا. انا السلق بردك حمرته اهو يا جماعه. بصي حمرته ازاي اهو، بنزل بيه كده على الشوربه. وعلى فكره انا مش هقلبه دلوقتي، انا هغطي الحله بتاعتي وهسيب الدنيا ايه عامله ازاي كده اهو. يبقى احنا هنا نزلنا السلق ونزلنا الكزبره بالثوم اللي متحمره، وهغطي وقت الغرفه هدي تسخينه واقلب بس.
وبكده بقى القلقاس بتاعنا خلص. انا عايزه اعرف بقى، اكتبوا لي في الكومنتات مين بتعملوا زي كده. يعني برضك في ناس كتير ما بتعملهوش كده، انا اعرف طرق تانية ليه كتير، واعرف ناس بتعمله بطرق تانية برضك، بس يا ريت لو حد بيعمله زي يقول لي انا بعمله زيك. كده بقى ايه، هنكمل الاكل بتاعنا، الفراخ تستوي وهنكمل واوريها لكم في الاخر. بصوا يا حبايبي، بصوا القلقاس عامل ازاي، بصي الجمال، بصي لون الشوربه حلو ازاي، الجمال فيه اللي هو خضاره كده جميل. بصي عايزه اقول لك بقى مستوي وريحته ايه ولا طعمه، انا دقته يعني قبل ما اصوره لكم. وطبعا انا عملت جنب الرز، بس انا عاملاه رز بلسان عصفور مش بالشعريه. بصي بقى الفراخ، حلاوه الفراخ دي بصي بتبقى عامله ازاي، بصي من جوه، بصي بتبقى عامله ازاي. عايزه اقول لك الخلطه دي بتبقى رهيبه، وانا عندي صراحه الولاد بياكلوها بتعجبهم قوي. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ميرسي قوي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.